Nico cyatumye tuje kugira ngo abantu bababone tubabwire n'ubuhamya twatumaze imyaka 10 nta mwana twari dufite wundi ibyukuri turababwira impamvu yari yarabiteye nico gituma famille twabitekerejeho turavuga ngo reka tugarukane amashimwe. Shalom shalom twongeye kugaruka kuri channel yanyu mukunda cyane ndabashimiye cyane rwose mbere y'icyo mvuga nongeye kubashimira ukuntu mudukurikirana umunsi nundi haba kumanywa haba nijoro haba mu gatondo kandi murabitwereka muri comment yanyu kandi turabashimiye yuko mugumije kudushigikira no kuduteza imbere byo zose turabizirikana abakunzi bacu bari hirya no hino bari ku migabane yose yo kwisi uhereye muri iki gihugu dutuyemo cya Kenya Nairobi ukageza no mu bindi bihugu byose abakunzi bacu ni benshi ibyukuri turabashimiye cyane yuko mudukurikirana buri munsi wose ya nko murabona uko nagize umunezero mwinshi cyane nko murabibona ntaravuga nabazaniye abashitsi bakomeye cyane abantu benshi bazaga bambaza tese ni gute bimeze uzatuzanire niyo batarivuga iyi ni famille yanje uyu ni umuryango wanje no umuryango wa pasteur wose kuko muhamu bibona baraja kwivuga abantu benshi bazaga bambaza bakanyandikira bakavuga tese kutarazana gutwereke umudamu wawe utwereka abana bawe rero no munsi wa none nabazanye barya bazaga bagumiza kumbwira iminsi yose nazaga mbabwira yuko abana bari batarafunga ishuri murabizi yuko abanye shuri bari batarafunga amashuri hano hari nabandi bafunze amashuri bari bakiri mu bizame bya leta abo bose twarinze ngo bafunga amashuri tubone kubazana hangaha kugira ngo mubamenye rero n'ibyishimo nko ndumva nko murabona uko mfite ibinyegezi byinshi bitwenge byinshi uyu ni umuryango wanje mwazaga mwari mumenyereye njenyine noneho nabazanye bose nta numwe nasize nko murabona uko mfite famille nini cyane Imana yangiriye neza yampaye umuryango munini cyane yampaye abana 6 abahungu 3 n'abakobwa 3 rero muri aka kanya mbere yuko baja kwivuga reka tubanze dusenga Imana iri mu ijuru Mana ishoboye byose Mana waremye ijuru n'isi uremye inyanja kubwitegeko ryawe n'ubuhanga bwawe turagushimiye Mana yuko ukomeje kubana natwe ndagushimiye kuri uyu muryango Mana data waraturinze imyaka yose tumaze muri iki gihugu none tugarukanye amashimwe tugushima data watwese uri mu ijuru komeza ubane natwe muri ibi biganiro muri ubu buhamye tugiye kuvuga abantu bose bazadukurikirana hirya no hino ku isi yose uzabafashe data watwese uri mu ijuru uzatubere igisubizo cy'ibibazo byacu byose komeza kubana natwe tuzageza tukubonye ku bw'izina rya Yesu Nazareti amen. Nanone mbere yuko dusoma icyanditswe kiri ahangaha reka tubanze nanone kugira ngo babibwire abatabazi ndabona n'ubwa mbere kubabona hangaha kuri icano yacu ya famille yanje y'uyu muryango abantu benshi tibari bazi umuntu n'uwo twari twubakanye wari we agiye kubibwira niturangiza dukomerezeho na amahoro se amahoro ngo ndabona umeze neza uraberewe yego rakoze yego rero reka nanone kuko tumaze kubibabwira reka abibwire murakoze cyane kumeza akanya kugira ngo mbaganirize mazina yanje banyita Nyantungane Francine kuko muyibona uyu ni umuryango wanje twicaranye n'umutware wanje murakoze cyane urakoze rwose yego ukira kurumva umbe bimeze gute wicaranye n'umuryango
kandi Imana yakugiriye neza, uri nyihasha. Imana yakugiriye neza guheza n'abana b'amahasha, kuri wabona mwicaranye gutya n'umutware wawe n'aba bana bakobwa n'abahungu Imana yabahaye, kurabyumva gute mu mutima wawe? Ni umugisha ukomeye kuba twicaranye na famiye. Imana yatugiriye neza, yaduhaye urubyaro, abahungu n'abakobwa, aba bari impande zacu iburyo n'ibumoso, ni urubyaro twahawe n'Imana. Ni umugisha ukomeye kuri twebwe kandi n'ibyishimo byinshi kuba twicaye nk'icicaro kugira ngo tubaganirize. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Muramwiyumviye amazina yiwe, barababwiye yuko yitwa Nyantungane Francine, akaba na Nyihasha. Rero reka dukomerezeho, reka nanone n'aba ngaba ni bakuru barivugira. Reka tubanzirize ku mfura yacu iri hariya hirya, ni muheze mikrofone yivuge. Amen. Mazina banyita Freddy merewe neza, nkunda Yesu. Amen. Amen. Arakoze cyane. Yavuze yuko yitwa Freddy merewe neza, nko murabona uko ari umusore muremure nkanje na ndetse amaze kunsumba. Yego agize neza, yarakijijwe nkuko abibabwiye. Rero reka tukurikire nkuko bakurikirana. Uyu ni mushiki wiwe, nko murabona ni umugeni mwiza, bari hanze muri Amerika, Canada, Australia. Mugume mwohereza amadolari ga niyo tusigaye tugira. Ni umukobwa mwiza w'umunyabwenge cyane ku ishuri, nko murabona uko ahagaze neza cyane. Rero reka nawe yivuge. Amen. Kwa majina naitwa Gloria Bisaninka. Yego. Mwumvise ibo bamaze tibakimenya imvugo yacu y'ikinyamurenge, ni igiswahili basigaye bavuga. Avuze yuko amazina yiwe yitwa Nyabisaninka Gloria. Rero urakoze cyane. Reka nanone dukomerezeho, abangaba niyo batarivuga. Uyu nguyu kubatabaza twababwiye uko twabyaye amahasha. Uyu ni Ihasha, n'uyu mu muhungu. Uyu ni umukobwa, niwe bukuru. Uyu butoto niwe nyine butoto nyine. Rero bagiye kwivuga nabo kugira ngo bahereze n'abandi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Nyazuba Bukuru. Arakoze cyane. Nko murabona uko ari n'umukobwa mwiza cyane w'ikiyobe. Tuhabona basana nyina hano, yitwa Nyazuba nyine izina niwe muntu. No umukobwa mwiza cyane ufite amaso manini cyane nkuko muhamubibona, kandi munini cyane rwose. Abageni hano ndabafite, yitwa Nyazuba nkuko muvyumvise akitwa Bukuru. Rero reka nanone dukomerezeho, Ihasha ryiwe naryo ry'umuhungu ritwibwire. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Butoto Etie. Arakoze cyane. Mwumvise amazina yiwe, yitwa ni umusore muremure cyane, yitwa Butoto Etienne. Urakoze. Reka nanone twumve uyu nguyu ukurikira aya mahasha nawe. Amen. Kwa majina naitwa Merci Chiza. Ko murabona izina niwe muntu, mugani w'abavuga. Amazina yiwe yitwa Merci Chiza. Ko murabona nyine ukuntu asa ni mwiza cyane rwose. Afite imisaya myiza. Ko murabona izuru, amaso ni manini cyane. Ko murabona n'umusore uhagaze neza cyane. Izina niwe muntu yitwa Chiza. Barakoze cyane. Uyu nguyu tugeze muri iki gihugu nibyo tugiye kubabwira. Twari tumaze imyaka 10 muri iki gihugu, niyo tumaze muri iki gihugu. Aba bantu bose muhamubona bose uko ari 5 twabavanyije muri Kongo. Uriya ufite mikrofone muhamubona wanyuma umaze kwivuga, niwe waje yaracutse aha yatera intambwe, yarataramenya kugenda neza ariko asigaye agenda bukeya. Niwe twaje duhetse, ariko nico cyatumye tuje kugira ngo abantu bababone tubabwire n'ubuhamya. Twari tumaze imyaka 10 nta mwana twari dufite wundi. Ibyukuri
turababwira impamvu yari yarabiteye, nicyo gituma famiye twabitekerejeho turavuga ngo reka tugarukane amashimwe. Rero uyu mwana w'umukobwa niwe twabyariye hano, twari tumaze imyaka 10 nta mwana dufite. Nuko murabona ko ari umukobwa mwiza cyane w'ikiyobe w'amaso meza, agira n'imico myinshi cyane, yitwa Emima. Abatamuzi yitwa Emima, niyo mazina yiwe. Irindi ngo rya kabiri ngo ni Promise. Rwose Emima ni muri ba bakobwa ba Yobu. Nusoma kiriya gitabo cya Yobu niho narivanyije, tukimenya yuko nyine mama wiwe atwite. Nagerageje gusenga Imana, numva yuko tukwiriye kumwita Emima. Ni inuma kabisa. Murabizi ko inuma igira isuku, izayitonda, igeranwa n'umwuka wera. Amazina yiwe yitwa Emima. Rero reka mbere yuko tuganira bukeya tubaheza story mugani w'Abanyakenya, tubanze dusome icyanditswe cyera kugira ngo tuganire bukeya, tubaheze ubuhamya bwacu ka famiye bukeya. Reka dusome Zaburi y'126 ni vensi yayo ya gatatu. Turasomaho umurongo umwe gusa. Zaburi y'126 ni vensi yayo ya gatatu. Dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Amen. Mwumvishije ukuri ijambo, na amashimwe yatumye tuza ahangaha kugira ngo tuyasangize n'abandi. Ubu umaze igihe kirekire mu kibazo, uba udafite abana, ufite imyaka 10, 15, 20, 60 utarabona urubyaro, ugatekereza ibintu byinshi, ariko nicyo gituma twatekereje iri jambo. Turavuga ngo reka tuze dukomeze n'abandi buba baranyuze muri iyo cyangamoto, muri ibyo bibazo, kugira ngo tubakomeze. Nicyo gituma uyu mwanditsi yavuze ngo Uwiteka yadukoreye bikomeye, natwe turishimye. Nta kindi tuzanya amashimwe yacu kakurya. Umugaragu w'Imana Ana yamaze gusenga, arasenga aravuga ngo Mana, icyo ngusabye nuzampeza umwana w'umuhungu, nzagaruka hano ngarukana amashimwe. Rero natwe twarabitekereje, Imana imaze kuduheza uyu mwana, turavuga ngo aya mashimwe tukwiriye kuyihererana muri famiye yacu, muri uyu muryango wacu, tukwiriye kuyasangiza n'abandi. Rero tugiye kubaheza story bukeya, niturangiza kugira ngo ibafashe. Rero kuko mwabyumvise, twari tubabwiye tumaze imyaka 10 muri iki gihugu cya Kenya. Tumaze kugera muri iki gihugu, nkuko mubizi ni igihugu cy'ubutayu, kirimo za changamoto nyinshi, kuvuga ngo ifamiye ingana gutya, kuvuga ngo ubarishe, ubambike, ubigisha amashuri, bamaze kugera za segonderi bamwe, nko baraja kurangiza segonderi bamwe, ariko ntabwo biba byoroshe, kandi iki gihugu kiba gihenze cyane ku mashuri. Ariko dushimira Imana yuko bose uko bangana bahabiga, nabyo titworeka kubishimira mu Imana. N'ubu bavuye mu bizame bimwe, niyo mpamvu twaratinze kubazana ahangaha kugira ngo namwe mubabone, mwari munzi ariko mutazi umuryango wanje. Rero ku magambo magufi, tukiri muri Kongo, umudamu ararwara. Amaze kurwara, tugerageza kumuvuza. Twari ahantu bitaga ngo ni mu Rubaratini ku ndondo z'Uruheshi. Tugerageza kumuvuza uko twari tushoboye, hariya za Gatanga ku bitaro byari byegereye, hariya za Mukumba n'ahandi hose tibyashoboka. Biba ngombwa yuko kuko ibitaro byacu bikuru byabaga murabizi iri epfo, za Uvira na za Remera na za Kaziba, ariko duhitamo turavuga ngo reka tumumanure tumujane ibuvira. Byari bikomeye, yarageze kure cyane, yararembye, na ndetse abantu benshi baba bavuga ngo ntabwo agere ibuvira. Turamwikorera iri ya ruguru, mwari muzi uko n'ubu tutaragira amabarabara, turamwikorera ku Kipoyo. Ndabyibuka twamunyujije iya Munanira, niho twanyuze, twanyuze ya Kirungwa, twanyuze haba inzira nyinshi, twamunyujije uwo munsi iya Munanira, niho twamanutse twika ibuvira. Byari bigoye cyane, kuvuga ngo igipoyo
kuri uriya misozi murabizi abahazi, tushitse muri Nyarufanga hariho inzara z'amabuye, kuvuga ngo mumanure igipoyo ntabwo byari byoroshe cyane, ariko Imana iraturinda. Kandi ndabashimira abantu bose badufashije, niyo bamwe batakihari, nko ndibuka Marehemu Iranzi, uwo munsi twari kumwe nawe, na ndetse igipoyo cyari kigize ngo gitibuke hasi, na ndetse yari umuntu wari muremure kandi yari afite imbaraga, ndabyibuka cyane. Aramuramira cyane, aranakomereka uwo munsi ku Murundi kugira ngo tiyikubite hasi. Iby'ukuri ndabizi imirimo niyo yatabarutse muri izi ntambara zo muri ino minsi yashize, ariko ndabyibuka cyane uwo munsi sinzabyibagirwa. Ndabashimiye abanyarubarati bose, abasaza twari kumwe, abasore b'abahungu n'abakobwa, ndabashimiye ababyeyi b'abagore twari kumwe, abakobwa bari baduherekeje, ndabizirikana rwose. Umuryango wa data bukwe twari kumwe, aho bari hose, abari hirya no hino, iby'ukuri kubikorwa mwakoze, abadufashe mu buryo bwose, ndabizirikana uwo munsi. Twaza tuvuga ngo titwika, byari bikomeye cyane, ariko Imana iraturinda. Turi Kibuvira, tuhageze tumwinjiza mu bitaro hahazi hariya Ibuvira muri Generale, ibitaro bikuru bya Uvira. Bashyitseho bamupimye, bamunyujije mu bipimo, baravuga ngo akwiriye kubagwa. Ubwo ntabwo byari byoroshe, turabyemera kuko ihari yari arimo ntabwo byari bimeze neza, baramubaga. Icyatangaje, bamubaze imisono 2 uwo munsi, kandi bamubaga mu nda icyarimwe. Si ukuvuga ngo babanze bareke icyumweru kimwe, ni ukuvuga ngo dogiteri waza umukurikirana yamubagira icyarimwe, umunsi umwe mu nda imisono 2. Batubwira yuko afite nk'indwara ya appendicite na kyste. Bamukorera operation irarangira. Urumva nawe imisono 2 umunsi umwe mu nda. Twari tuvuze yuko atava aho ngaho mu ibagiro, ariko Imana iramufasha, ava aho ngaho muri salle d'operation, arahava, turamurwaza. Yahamaze igihe kirekire. Icyo gihe natwe twari abanyeshuri Buvira, twaza twiga universite hariya Ibuvira, twamubayeho n'abandi benshi togenda mvuga aha ngaha. By'ukuri ndabashimiye cyane, yahabaye igihe kirekire, Imana iramufasha. Abankuworoherwa ntabwo byari byoroshe, afata agatege, turamuzamukana, tumusubiza mu rugo mu bana. Na ndetse uwo mwaka wari umwaka w'ibihumbi 2015, ni nawe mwaka tubungiye muri iki gihugu, twashyize muri iki gihugu. Uwo mwaka nyine nico gihe twinjiye muri iki gihugu 2015. Iby'ukuri twamatumasha kuvuga ngo reka tuze, murabizi titurinda kubisubiramo, intambara zari nyinshi. Umuntu nyine wari wakorewe operation kuba afite abana bangana gutya, n'intambara zari nyinshi. Natwe twaza twiga Ibuvira dahari, kandi twebwe abahazi hariya mu Rubarati hari kumukikira, twari twegeranye n'amasango muri ba mayimayi. Bagiraga gutya rimwe bagahungira mu Kanono. Urumva aba bana bose, aba bana bari bakiri batoya b'amahasha, kuvuga ngo abajane n'uyu mwana mutoya wundi, bikamugora ndi ku ishuri Buvira. Atehete se tuzaba muri ubu buzima, bazadutwikira ahangaha udahari ntawe umfasha. Byari bigoye cyane. Intambara zari zimaze nyine guhaka abantu, imihana myinshi yari imaze gutwikwa. Tumasha kuvuga ngo turaza nyine, nibwo twamashije turaza tugera muri iki gihugu. Nanone tugeze muri iki gihugu, nanone tiyakomeje yari munini cyane, yari munini. Niyo mumubona ameze gutya ntabwo aragahunja, yari arutahangaha yari ameze. Nanone umubiri wiwe urashira, tukomeza kwibaza uko bizagenda. Nanone ageze muri iki gihugu turavuga ngo reka tumukurikirane, tugenda ku bitaro bigiye bitandukana, hafi ibitaro byaha twabigezeho, turavuza uko twari dushoboye. Nanone bakaza bavuga nanone ngo tarakira neza, nuko nanone turavuga ati se bizagenda gute. Nyuma yaho turavuga ngo reka nanone tugerageze ku bindi bitaro byari bihari. Tuhageze baratubwira ngo nanone akwiriye gusubira kubagwa. Tuzumvise ati uyu muntu niyenda niwe waruduherekeje, tugiye kumusiga ahangaha muri Kenya. Niye turabizi yuko azapfa, natwe tuzapfa n'abandi bose nkuko dushingura buri munsi. Turavuga ati se umuntu wabazwe kabiri
none kandi baravuze ngo azasubire ngo azasubira abagwe. Ibyo bintu tuyubuvuganye nka famiye n'umuryango bidutera impagarara, abantu benshi tibabyumva, abandi barabyumva, ariko turavuga ati nanone abaganga kuko yazaga arwara karibwa cyane, akaribwa mu nda cyane, akamera nka kurya kumusaza, karibwa bikomeye. Turavuga ati nanone ubu buribwe tazabwihanganira. Turavuze uko nanone babonye uko asubira kubagwa, ati abahana abadogiteri bakomeye bo muri iki gihugu, nuko kuko bari baduciye amafaranga menshi. Turavuga nanone tubwira imiryango hirya no hino baradufasha dushaka amafaranga, turavuga ngo azagende abagwe. Ndabyibuka wari umunsi wa n'akazi rimwe nibwo twari kuja yaragiye gukorerwa operation ngo haba umunsi wa n'agatanu ahangaha mu rusengero rwacu dusengeramwo rwa Horebu Pentecoste Church. Twagiraga umunsi wa n'agatanu twasengaga mu mibyizi, wari umunsi wa n'agatanu sinzabyibagira uwo munsi. Turavuga ngo reka tubisengera Imana, kuko kubagwa haba harimo riske, hari igihe yokira cyangwa se akarangiza ubuzima bwiwe. Mbwira abayumbe twari dufatikanyije n'itorero, twari tukiri kumwe na bishopo, ndamushimiye nawe ahari bishopo abyumve, ahari Esron mu gihugu cya Amerika. Iby'ukuri muri ibyo bibazo byose twari kumwe nawe, ndatekereza amasikane yose twagiye tunyuramo twari kumwe nawe, yaradufashije cyane, na ndetse n'ibyangombwa bindi twikubiranyije inshuro nyinshi, iriya za buruburu hari ibyangombwa twaza dushakisha yo twari kumwe nawe. Rero ndamusuhuje na famiye yiwe, mudamu wiwe hariya Nyihasha, mugenzi wacu Nyaruhanga, n'abana bose n'abandi bose badukurikirana twabanye hano muri Horebu. Ndabyibuka kandi niwe twari kujana uwo munsi aduherekeza. Turangiza ntanze icyo cyifuzo uwo munsi, turangije ndavuga tumudamu azaja gukorerwa operation kuwa mbere, wari umunsi wa n'agatanu. Tubibwiye abanyamasengesho n'abandi bose bari bateraniye hano urusengero rwose, turamusengera pe namangira kwizera. Iby'ukuri namangira kwizera. Turangiza uwo munsi wari uwa gatanu, buraca n'iposhoro nani ku cyumweru n'akazi rimwe turagenda, na ndetse ababizi na bishopo karabikurikirana, aracyahare ari muri Amerika, niwe mushumba wacu mukuru. Uwo munsi nawe ndetse niwe twari kujana, kuko ibikorwa byose niwe twari kumwe, twabikoranye nawe, niwe twari kujana ngo turagenda n'ubundi ngo dushike mu bitaro, ngo bavure urya dogiteri wari waduhaye nyine rendezvous yo kuvuga ngo aratubaga, asubiye nkuko baza baja gukorera umuntu operation nyine, nanone bagasubira bakamunyuza mu bipimo, bakamupimba, bakareba pressure ukuntu ihagaze, amaraso ukuntu ihagaze. Nanone murabizi ibyo abazi by'ibitaro barabizi. Nanone ngo bamunyuje mu bipimo tubona abantu barebanyeho, baravuga ati uyu muntu si uwo kubagwa. Bigenze gute? Twebwe twari twama twikorera ibintu byose byo kumurwaza mu bitaro n'abantu bo kumubaho, tuzi uko nyine ko agiye kuko bari baduhaye rendezvous uko biza bigenda. Atoya tinibande na ndetse batangira gusubiranamo, tese nibande bantu bamupimye, turababwira ati singizi nashikirishe zanyu nahangaha, sinawe wanaduhaye rendezvous ya nyuma. Nuko barangije baratubwira ati takibazwe ni dusubireyo, yuko bahababona so kubagwa, ngo na ndetse batwandikira n'imiti ngo nagende anayimwe, na ndetse yayimwoye n'umunsi umwe ishaka ko no kumufata. Ndamubwira ati imiti yashaka no kumera nabi, ndamubwira ati imiti yo kwica arayireka. Iby'ukuri dushimiye Imana kubwo abanyamasengesho bose badusengeye uwo munsi, nama nkubita umutima wamukubita. Twaragarutse turi kumwe na bishopo n'umudamu, tugenda tuganira, tuvuga ngo Imana yakoze ibikomeye. Iby'ukuri twarayishimiye n'iyo miti ntacyo yayimwoye umunsi umwe, twama tuvuga ngo nayireke yuko yari yamufashe imugirira nabi. Uhereye uwo munsi twagiye ku bitaro, twamaze iminsi mikeya dusubiye kuri za controle, baratubwira ngo nta kibazo utazabagwa. Nuko twamaze nk'amezi atari menshi, nuko nico cyari cyarabujije yuko abyara, bakavuga ngo afite amazi mu nda, ngo afite umugani w'abanyakenya bazavuga ngo anadushimu. Nuko ngo ayo mazi namara ngo kumuka mu nda, ngo nico gihe azasubira gutwita akabyara. Nuko tuba muri ico gihe, muri iyo periode, urumva nawe imyaka 10, dore umwana
dukurikije afite imyaka 13. icyo gihe twamukurikije afite imyaka 10 ubu ngubu afite 13. nuko mu buryo twari tumaze gucika intege, mu buryo twari tumaze kuvuga ngo nta rundi rubyaro tugifite iby'ukuri titworeka gushima Imana. Abana 5 Imana yari yaduhaye barimo n'impanga tibari bakeya, barimo abahungu 3 n'abakobwa 2. twari tuvuze ngo nuko nguko aba tuzarera abo ngabo, ariko mu mugambi wanje nari naravuze yuko nzabyara abana benshi. Iryo sezerano twari turifite. Iby'ukuri mu gihe tumaze gucika intege tuvuze yuko tutakibyaye, tugire gutya tubona umudamu aratwite arasamye. Iby'ukuri byatuguye hejuru, narasese n'ubu ndacyamusesa cyane. Amaze kuvuga yuko yasamye afite inda, iby'ukuri yageze muri za sikane 3, kandi murabizi ko ndi umushumba ntobesha. Simbyemere, tukaja muri iriya bakavuga ngo aratwite, simbyemere, simjumbe, simzakire, nkavuga ngo mu myaka 10 ibyo byoshoboka, kuko nari maze kubyakira yuko tutakibonye urundi urubyaro. Tukaja mu yindi sikane ya 2 bakatubwira taratwita, tukagenda. Nabyemeye tumaze muri 3, ndavuga ati okay, nuko Imana itugirira neza. Arabyara umwana w'umukobwa nkuko muhamu wibona imbere zanyu, imbere ya kamera zanyu. Uyu niwe mukobwa wacu, afite imyaka 2 irengaho mikeya, sigaye yirukanka mu rugo tukishima cyane. Ni n'umunyabwenge cyane, murabyihanganira niyo muhamubona ubu ngubu haya sana hadusakuriza cyane. Ndamenye ibyo turimo, ariko murabyihanganira. Ariko ibyo kuri turavuga ngo aya mashimwe titwoyihererana, reka tuyasangize n'abandi yose ku isi yose. Rero turashimye abantu bose badusengeye, abantu bose badufashe muri ubwo burwayi, uhereye ubwo umudamu yasamye nibwo umubiri wiwe wamugaruka. Imyaka yose twari tumaze hano yarabyaye, yamabyibuha, inzobe yiwe yagiraga kera ngo murabona uko ari umudamu mwiza ugezweho muri iki kinyejana. Iby'ukuri inzobe yiragaruka, umubiri wiwe uragaruka. Iby'ukuri tubishimiye Imana yabikoze. Rero niyo mpamvu twaje ahangaha tugarukana amashimwe. Mubyeyi nyihasha, muri cya gihe cyose iyi myaka wari umaze udafite umwana, waza kubitekereza gute? Waza kujumva gute? Ni gute wazaga wumva mu mubiri wawe? Waza kubitekereza gute? Bwira aba bantu bose kugira ngo n'abandi bafite ikibazo kimeze nkawe bari bamaze imyaka, kugira ngo bagukurikiranye kuri kamera, kugira ngo ubabwire ukuntu wari ubifashe n'ukuntu wazaga wimva muri we. Rero wabwira icyo udusangiza. Murakoze cyane, muraza kutwihanganira ko murabona nyine umukobwa yadusumbuye, iwe ntari kumenya ibyo turi gukora. Ariko twebwe kuri twe muri famiye yacu, mu muryango wacu, ibyishimo bikomeye. Nubwo yosakuza, nubwo yotera hejuru, twumva ari ibyishimo byinshi ku muryango, kubera ko twari tubitegereje igihe kirekire bidakunda, ariko aho byakundiye dukomeje gushima. Kuko umutware yari amaze kubibabwira, ngira amateka akomeye menshi meza nagiye ncamo, ariko nubwo byari bimeze gutyo, nari ngira isezerano yuko nzabyara kongera ngaheka. Wari ubwirisi iryo sezerano? Nari ngira isezerano, nubwo ntabivugaga mu bantu ngo babyumve, ariko nje niga kubyara, nabyaye mfite isezerano ry'abana nzabyara. Nguko twatangiye tubibwira, uyu utangira ahangaha mu buryo bwanje niyo mfura yanje. Kimutwite nashatse ndi umunyeshuri, ndakomeza ndiga. Ndibuka igihe kimwe ntwite inda y'uriya musore muri kubona, ngiye ku ishuri mpura n'umusaza yaratabarutse, umukozi w'Imana, bamwitaga Setonde. Yari umusaza ukorera Imana neza, ubikora neza.
twarahuye mu nzira aransuhuza. Iwacu umuntu mukuru niwe kubanza kukamwikiriza mu mico ya kinyamurenge, aransuhuza ntabwo nari muzi. Mwikirije amfata mu kuboko, mbese ampeza ikiganza, duhuza n'icanje. Arambwira ngo ugiye ku ishuri ariko uratwite, uzabyara umwana w'umuhungu, nyuma yabwo uzaza kubyara ubyara abana 2 b'amuhasha b'imbushane, umuhungu n'umukobwa. Iryo sezerano ryaje kuzura nk'uko twabibabwiye, tubyara abana 2, umuhungu n'umukobwa. Turashima Imana. Nyuma yabwo umutware yari yabibaganirije, naje kugiraho intambara ndagwara. Ntabwo byari byoroshe muri ico gihe, ariko ndashimira abantu bambaye bugufi, umuryango wanje bwite, nabo nshatsemo n'abaturanyi bambaniye neza, bangiriye neza, barangwashije ntibyari byoroshe. Nza gukira, turaza muri kino gihugu, ariko naje nyine mfite intege z'umubiri, kuko nyine mu byumva ntibyari byoroshe. Ico gihe nari mfite uyu mwana mutoya uri ibumoso bwanje, niwe ico gihe nyine nonsaga, yari umwana utangiye kugendera ku kintu. Ariko muri iyo situation ntibyari byoroshe, nararwaye ngera kure ku buryo ntabashaga no guheka umwana. Ariko hamwe n'ibyo nari ngira isezerano yuko Imana izampa abana benshi b'abahungu n'abakobwa. Rero ndashima Imana kuko yabikoze, nubwo twaciye muri challenge nyinshi mu bihe bitandukanye bigoye. Komeje gushimira abantu batabaye bugufi. Ndashimira umuryango wa Bishop bari hanze muri Amerika, twajanye kenshi, yaduherekeje kenshi, tibyari byoroshe kubw'impamvu nyine naragize z'uburwayi. Nagezeho naho bampa promise, barambwira ngo kibazo nagize nshobora kurwara kansa yo kumura. Naho ngaho ndashimira umutware wanje yambaye bugufi, barangwajije, yashatse amafaranga, yagenze ijoro n'amanywa kugira ngo aramire ubugingo bwanje. Ubuzima bwanje bwari mu bihe bikomeye, ndamushimira cyane, yarakoze. Shimira no umuvandimwe uri hanze Bishop, twajanaga amanywa n'ijoro, isaha yari yose twamuhamagaraga yaraduherekeza, ndamushimira cyane. Rero ngana ku musozo, Imana yarabikoze kubera kuko nari mfite isezerano. Nza muri kino gihugu, hari umupfurero waje kudusezera, arambwira ngo nubwo uremze, nubwo ubabaye, nubwo bimeze gutya, ariko iyo ugiye Imana izagutera iteka, uzaheka, uzongera ubyare. Byatwaye igihe cy'imyaka myinshi, imyaka 10 mu bihe bigoye, ariko uyu munsi dufite amashimwe akomeye mu mitima yacu. Niyo mpamvu twagarutse kuri kamera tugira ngo dukomeze abari mu bihe nk'ibyo twaciyemo, ngo bakomere, bihangane, nta mvura idahita, nta kuri Imana itagukura, nta na kuri Imana itakugeza. Rero muri 2023 nibwo namenye ko ntwite, kubera ko kwa muganga babigezeho barambwira ngo Imana ni kugira neza, uzasama ubyare, kandi bidakunze uzagwara kansa yo kumura. Ariko ndashima Imana kuko muri bihe byose naciyemo Imana yangiriye neza. Nshimira abantu banyinjira amasengesho, abantu bamfashije mu buzima busanzwe, abanyitwariye ku Mana, ndabashimira cyane cyane abayumbe ba Horebu baransengera, ndabyibukana n'ifite rendezvous yo kubagwa, baransengera, Imana irabihindura, ntakinanira Imana, birakunda, sinabagwa ahubwo Imana iransubiza
ndatwita ndabyara, uyu munsi nkaba nkikiye Mima. Imana ihabwe icubahiro. Rero ngana ku musozo, ndihanganisha abantu bari mu bihe bikomeye nk'ibyo naciyemo z'uburwayi bwo kubura abana. Yego njewe ntabwo nakwishyira mu kivi c'abantu batarabyara n'umwe. Je nari narabyaye, nari mfite abana 5, abahungu 3, abakobwa 2, ariko Imana yongeye kutwongerera ibindi byishimo mu muryango n'umutware wanje n'inshuti n'abavandimwe iduhaye Mima. Imana ishimwe cyane, bakomere bihangane, igihe c'Imana nikigera izabasetsa, izabakikiza, bazaheka, bazanezerwa. Challenge zose waba urimo z'indwara zitandukanye, Imana ishobora kugukiza. Murakoze cyane. arakoze cyane Nyihasha, amaze kutuganira neza kandi murabyumvise. Rero turagushimiye nawe yuko wihanganye, wumvise yuko yari afite n'amasezerano niyo atayabwiraga abantu benshi yuko Imana izamukiza. Arabyivugiye wenyine, na ndetse bamubwiye yuko ndetse natabyara azarwara kansa, ariko ibyo byose Imana yagiye imukishamo. None ubu ngubu ni muzima, nta ndwara iyo ariyo yose afite mu muryango. Rero tubishimiye Imana. By'ukuri ndagushimiye nawe yuko watwihanganiye mu bihe byari bimeze kuriya nyine, tukaba Imana, intego y'Imana kwari ukugira nyine ngo uzabone n'aba bandi bana. Turabyizeye yuko tukibona n'abandi. Rero turabashimiye abadukurikiranye bose. Nawe woba warahuye n'ibi bibazo nkuko Nyihasha amaze kubivuga, bigiye bitandukana byo kubura abana, utarabona n'uwa mbere cyangwa umaze iminsi utegereje, ihangane. Natwe imyaka 10 yarishize nta mwana twari dufite, ariko ubu ngubu ngo muramubona karirukanka karakina. Ibyo tubikesha Uwiteka. Nico gituma uyu mwandisi yanditse ngo Uwiteka dukoreye bikomeye. Natwe turishimye. Famille yanje ya Revera Mutima hano, mudamu n'abana, rero turishimye cyane iyo tubitekereje mu nzu, iyo turi mu nzu, iyo turi mu itorero, tuvuga iby'Imana yagiye itunyuzamo. Ibyo ni bitoya, tuvubabwiye, tuzababwira n'ibindi, tuzagaruka n'umuryango tugumiza tubabwire n'ibindi. Turabashimiye abantu bose bari badukurikiranye ku migabane yose yo kwisuhereye hano turi muri iki gihugu, n'abandi bose abafite ibibazo byose, nimwihangane. Ndabizi yuko Imana ari igisubizo cy'ibibazo byacu byose. Imana nidufashe ku bwa Yesu. Amen. Asante cyane. Haleluya. Yesu warakoze Mana, tukugaruriye amashimwe. Uyu muryango Mana twari tumaze igihe kirekire twifuza kukugarurira amashimwe hamwe n'abana n'umudamu. Wabikoze Mana, ushimwe, ushirwe hejuru, upfukamirwe n'indi miryango bakurata yuko ari bube Mana. Icyo twahize Mana turagisohoye Mana. Wewe waresiti twarimbuka iyo twace mu bihe birebire birimo indwara na changamoto zigiye zitandukana, ariko turagushimiye Mana yuko wabanye natwe.
natwe. Turagushimiye yuko duhushutse ubu butumwa Mana data wa twese uri mu ijuru, binyuze mu ijambo ryawe, binyuze muri Bibiliya, binyuze Mana data wa twese ubu buhamya abantu bose bazabukurikirane ku isi yose, buzafasha abantu bose, abakuru n'abatoya, bakomeye n'abanyabwenge, utavanya. Ni kuri ya mwanditsi Ana yavuze, uzuvanye ikuzimu ukicazanya n'ibikomangoma, mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Turagushimiye yuko warinze Mana uyu muryango wacu, turagushimiye Mana yuko warinze itorero, turagushimiye Mana yuko warinze abavandimwe, turagushimiye Mana data wa twese, abari mu bibazo, abari mu ngorane, abarwaye, abarwajije, Mana data wa twese uri mu ijuru, ukomeze kutwishimira. Ngahe mbasabiye imigisha aba bana bose, uyu muryango wose, bazakurire mu nzu yawe, bazakurire mu ihema ryawe, bazaza bakuvuga ku manywa na nijoro, mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ni wowe byiringiro byacu, nta wundi mugisha atari muri wewe, Mwami data wa twese uri mu ijuru. Turagushimiye, asigaye wigaragaza nk'Imana, tubona ukuboko kwawe. Ngahe Mana data wa twese uri mu ijuru, ndagusabye nizeye kubikoze ku bw'izina rya Yesu w'i Nazareti. Amen. Wote wakasema amen. Asante sana.